Maayong gabi mga igsuon, basic ni. Kung mangutang, dapat bayaran. Di na kailangang i-memorize yan. Maunang, aron makabayad, dapat ang imong utangon katong makaya nimog bayad. Kay kung dili gani makaya, maunang mabasa na lang nato sa Facebook, nagpadungog na ang giutangan or nganlan na ang pangalan sa palautang. Ang worst, sulungon na sa ilang balay ang palautang. Magtago-tago na ang palautang, magkagubot na, gubot kaayo. Abi ninyo mga igsuon, maurapod na sa sala. Basic pod nga kun makasala ganita, dapat mangayo tagpasaylo. Maunang kun makahimo tagsala nga medyo gaan-gaan ra, dili kaayo lalom ang dulot, maunang dali ra ang pasaylo. Pero kun lalom kaayo ang dulot, lisod na ang pagpasaylo, kay garbo naman ang mukontrol. Kaulaw naman ang mukontrol. Maunang murapog utang, gubot kaayo. Magpadungganay, magdumot, balos-balos na, gubot kaayo. Mauna ang reminder sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo karong adlaw. Ingon siya, kwinta hagyod pilay magasto aron dili magkagubot, aron dili maulawan. Okay? So, unsaon man nato ni pag-apply karon sa atong kinabuhi? Kabalo ko lisod ni, pero dili ni imposible. Sige. Kana bitawng naa na ka sa akto nga muhimo na og usa ka sala. Ambot kon makapamalandong pabakaha ka, ilabi naglami na kaayo ang sala buhaton. Pero kun makapamalandong pa ka, please huna asa before mo himo sa maong sala kung unsa kahay epekto ani sa imuha, sa Dios ug sa tawo nga imong gihimuan og sala. Kay basin unyag dili ka kabayad, bugat ra kaayo ang epekto. Example, mga igsuon, dili ni gikan sa real source or true story Ako ra ning himo as example. High school nga manag-uyab. Nadala sila sa ilang kaulag or lust. Niadto na sila sa kwarto nga sila rang duha ug padulong na silang mag-sexual intercourse. Kun nakapamalandong sila daan before mohimo sa kalami sa ilang buhaton, posible untang mahuna-hunaan nila nga kun ato ning ipadayon unsa kahay epekto ani. Maburos ka o maguba, posible maguba ang atong future. Makabot nato ang atong mga ambitions, pero lahi na gyud na anatay anak, medyo libaong na, hinay-hinay na ang pagkabot sa ambisyon. Forever, sa atong lifetime, posibleng ato ning pasaanon nga krus. Mauna ang epekto. So dili nila idayon ang maong sala. Okay? Mga igsuon, lisod ni, pero dili imposible. Kaya na to na. Ilabi nagmakatubang tagsala, tintal nga lami kayo, kaya na to na. Dili na imposible. Lisod lang, pero dili imposible. Sige gani. God bless!